Minista wa urimi thirikari-ini ya kaunti ya Tharaka Nithi niwe Joe Kaithungu na ugite ni kubati kwethirwa na moritani kiria kari kenda kuongera arimi ba makuyu kaunti-ini u. Minista ujo ugite urimi bubu ni bubwega muno kiria kari baria bari na munda jo munini na baguchwa untu bura bombikia kubaretera baita injega no riti antu batige gwitonyithia kiri urimi bubu batina umenyo buria bukubatara kenda bagwata machiara jamega. Martin Mugambi nante tweje nkuruki. Joe wa Kaithungu nwe minista wa urimi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ariuga kuri na gitumi gia antu bara batarimaga makuyu kunganua na arimi kenda wana bagwataga umenyo na nkinya kithomo na kenda kugia na wiru kiri urimi bubu nitukulukitie kiasi ningukena muno ni bala bejile ndenda kwira antu bagwa ndugwe wingi beta igana bala ba kulima samaki bagacoka bakongerera igana bala batigitithata bala bati ulimi nikanda tumba kuongerera mugiri uliku mugiri u otherwise ndeja kuthomithia mbi mundu ule nelima ekalite miaka 5 akilimaga akiendagia na kilijaga utikuona riu kanda outreach umba kumira kaja no mwanga tu inu bala batiko bala bati ulimini. Joe ariuga urimi bubu butire goro kana mabataro maingi bukiringithanwa na urimi mara mangi nuntu ka munda kara kendekanaga igakaina urimi bubu bwithagirwa buri na maumithio manene ati urimi wa samaki no urimi umwe uria wa bata muno kaunti ino nuntu twitumira mugunda munini tukathondeka mbeca nyingi zaidi. Mbikarite nkiugaga irima ria samaki ngiri imwe ni 20 by 30 meters kana gintu tukwita around iritwa 300 square meter 300 square meter tuaria ntete ya 15 by 20 nangwela nuntu ni ndutangaga wiro wa kulima ukambira ngwe example ya nikunda atirimanite na ngirima kana maili ki mauntu maranduraga molimi ni manini muno malambo mba ukwira ndatara marabu mau ndarutangala mana ngina tara ni mugunda nafasi igana ndatumira ntije ni molimi mega na mumba ukwira malambo kuruta shilingi ngirima kana maili total sale 6 months kumaki 300 square meter. Akiongera ariuga kenda kuthongamia urimi bubu no nkinya arimi betigire kuthomithua na bara baingi batige gwitua tumenyi kanda tumba kulima samaki wega no mwanka kithomo kithwe kio nuntu gutigi ntu gikielu umba kwiyenia no kumenya na antu baingi muno ni betujaga ataalamu na urimi ni ati baije muno na batemba kana kwana kanya guthi kuthoma lakini ukweli ni ati kithomo urimi uri ukauma kintu kina gitumi waruta matumiri kikira waendia ni urimi uri ukarutwa na kithomo. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.